It's very important utumie pesa ulizonazo kujenga mahusiano. Hiyo nafasi inaweza isiishi na wewe milele, lakini watu ambao uliwasaidia kwa sababu upo kwenye nafasi fulani, at least wataona wanadaiwa kukusaidia na wewe baadaye ukikutwa na matatizo. Ukikutana na mtu leo ambaye alikupambaniaga sana akakusaidia na leo anahitaji msaada wako, hauhitaji afanye kingine cha ziada ili wewe uweze kumsaidia, kwa sababu wema aliyokutendea mwanzo ni deni. Hakikisha unawatendea watu wema kiasi kwamba siku ya uhitaji wako waone wanadaiwa. Hauhitaji kuwa na zaidi ya ulivyo navyo. Hivyo hivyo ulivyo navyo unaweza kuanza kutengeneza madeni kwenye maisha ya watu. Kidogo kidogo tu wasaidie watu, help people. Nafasi zinaweza kupatikana na zikapotea, vyeo vinaweza kupatikana na vikapotea. Mwisho wa siku itakuwa uliwasaidia watu gani ulipokuwa kwenye ile nafasi. Unapopanda juu, Mungu anakuinua. Wale watu ambao unawaacha kule njiani usiwakanyage, kwa sababu kama ambavyo kuna kupanda juu kuna kushuka. Na bahati mbaya ya maisha, wakati wewe unashuka, yule aliyokuwa unamkanyaga na umwacha chini, yeye ndo anapanda. Hauna hatimiliki ya kukaa juu peke yako. Kama ambavyo Mungu amekuinua wewe kukuweka juu, kesho anaweza kumuinua mwingine kumweka juu. Kwa ni muhimu sana huyu ambaye anainuliwa kuja hapa juu, kama inawezekana wewe kushiriki kumshika mkono kumleta juu, do that. Tusiwe ni watu ambao tunakandamiza watu wasitoboe. Yaani unapambana, unafanya kila unachojua kufanya mtu abaki chini. Kuna mtu unaweza kumsaidia leo kupitia vitu ambavyo kwako ni ziada kabisa, lakini vikiingia kwenye maisha yake hawezi kwenda kulala hivi bila kukufikiria. Yaani anakumbuka tu, ili godoro alinipa fulani, hii semester yote, huu mwaka wote ada amenilipia fulani. Hivi unafikiri mtu kama wewe akianza kuomba na kuombeaje wewe? Ule wema uliofanya wenyewe unamkumbusha kwamba unapoombea maisha yako, ombea mtu aliyeyasaidia maisha yako. Na maombi ya namna hii yanakuwaga ni maombi yenye nguvu kupita kawaida, kwa sababu yanatolewa kutokea kwa moyo wa mtu ambaye amemuona Mungu kupitia wewe. Tumia vitu ulivyo navyo kuwasaidia watu, kwa sababu katika kuwasaidia watu ndo unajihakikishia kesho yako.